Anya laki din! Kaya't mo asawan. Nakadesisyon ka na talaga na mapanagtrabaho ijay ayan daan masusan, anak ko. Ha? Ay, tatang. Inaklaan nga nagtrabaho ijay. Ay, ang mga kitimat, no saan ka ngagbayag ijay? Ni tatang mat. Nalawa mo ti grocery store ni Auntie Susan. Ado tila ko na. Iso masigurado ka mailiw-liwag ko tirik na ijay. Anya? Ay, unay mangaminin da ijay aborsyo. No apay mangamin ang naaramid nakpay nga insukat iti sa bali. Ay, apo aya. Ay, antay ka man ako nakon. Unay ang balibaliktad, tinubong, lalaki ka na ta. Isungag pa ka lalaki ka ganyan. Napapait ti ayatam, saan kanya pa na malalaki? Ni tatang mat. Makadadali ti panag-imot. Anya? Ay, basta. Mapana kayo lugar da Auntie Susan. Ijayak langan nga agtrabaho. Total, kitayos matisweldo, tatang. Ay, ala, andakin ka na ita. Anda ka pa tinitos to kainan. Among banta, nagitinasaya at kansaan. Ay, tatang. Ay, gamde mapan kayo dyan tapno ang trabaho. Ang mga makakita kang tumanan, dyan, iti ko po ang banaw. Ay, pakin inlabang tumanan. Ay, salbag. Abaga no maikawa ka dito ayan mi akanakan. Ha? Tapay ko maanti. Nakunak day ta, tagdadamo ka pa lang ditoy. Ayos lang ang kanyak anti. May ruwamak tulat ta, Sa bagay matkit di Kat, nakasagana ka ka din amang rugiin ton bigat. Wanaw, aginana ka pay. Ay, mangrugi akon anti. Tapno man mailiw-liwag ko tirik na. Anya, kaya't mo asawan, aging gaita, nasakit pa ang tinakam mo, iti daydi aborsyo, kapo iti panangisukat na kan ka? Ay na, nagsakit na talaga tinakam ko, anti. Nasakit na talaga. I don't know how to explain it, auntie. Ay, naapaw. Iso akayat ko, tayad ako mapakukumikumak, barang mamimpinsan ko na malipatan da lalaki. Ay, manluloko. O, naikan ka, anakan. Apay ngamin aya, saan ka nga agpakalalaki? Tapno babae ti ayatam, saan kat atay padam alalaki? Manumutin adaras ngayon naramid ko dahita, auntie. Ng babae talaga tirik na. Ay, tsak amukan ka lo siya. Mala, aginana ka nga rodan, tamangan tayo, inton madamdama. O, anya, agbayad ka din, wano kikitaan naklatan manong. Ay kwa, ewan, agbayad ako. Ay Ha? nakapinpintas matanda ito abalasa. Nagpaiduma ti adda kinapintas na. Dahito ka dila ang tikatangang manong. May sa kilong asukar, kan kape. Aywan ading, nakapinpintas. Dahil talang tigatangag, tayo sulaang mo ti umalayan ti kwartak. Anya? Miss, mabalin ka di nga amon tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Lucia. Antik nanti Susan, aking kukay ti dahito a grocery. Apay ka di, manong. Nagpintas ka nga men. Ha? Naidumduma ti kinapintas mo. May bagay pa iking ka dayta, nakatatid do ka buhok mo. Aywan gaya, mabalin ka di nga amon ti Facebook account mo. Ha? I-search mo latan iti Facebook. Beauty Lucia. Nakaread, ako yun. Thank you, ating balasang. Hala, yag mo day takapik kan asukar ko ta innakon. Umayak tumanan gumatang inton bigat. Nakaskas tao man day talangam anapan gimatang tagbat. Nakaskas daw mo nun nga bagbagam kuryata. Apo, tila madlaw mo man. Madlaw ko ata sigod matasaan ka kasta. Anya, nung napanak gimatang kat nagawid ak nga agungungad, benno anya dita, nakarkaro nga da may bagam. Anya? Numat kastoy nakaisa makasimangpat, madlaw mo matlataman. Anya laki din. Sumanao,
Ingkakit di kabili ta ginatang mong asukar iti garapunta ni. Itayak pa yung agur-oray, makakapkapi akon. Wan bossing, mabait laang. Ay, sabag. Nagpintas talaga pare. Na idumduma ti kinapintas na. Kachachat ko nga ron. Oh, inton kwan, mamuan di ba mo rita, jak lamon pare. Si kakit di mat pare. Pangasim matan Saan mo kumamatan nga idanon king kwana? World War III, laki din o bilang la. Mabuting ka malagayam ka ni bakit mo. Nga mapimpintasan ka pa lang iti sa balya babae, pare. Basta, nagpinta sa talaga pare. Maibagay king kwana ti nagatidog abuok na. Nagatidog pa iti kurimat mata pare. Kasta ka di pare. Siya man gini ti yung mamam king kwana. Barang iso ti mangisib kanyak iti kinabakaw. Aho, sana nasayat nga angaw day ta pare. Mangsarak ka iti sa baling armam. Pang-asim ta sana ni Lucia. Anya? Masigurado ka mapagwan ko day jay pare. Galawang tagbat ko naman. Anya laki din pare. Oh, anya da gitar aramay itong tagbat. Umadanin ti Holy Week. Kahit ko asawan, day ta. Umadanin man ti panagkakamal. Ha? Aramidak man day to'y taosaran minto kada pare Orlando ang mapan agkamali di karayan. Kadwa na. Barang ano ti makamulan nyo. Sapay kumaa. Apay, sumurot ka kade. Ha? Ay, saanan? Ay, nakapudpudot. Dito kami laangan balay kininanang. Nasayaat man. Apag iso ti plano. Awisik ni Lucia, edi papalan minto. Adda ka di bagbagam? Ay kwa. Awan ko yata. Ala, yung kakat agkapin. Ha? Si ka man eh? Aywan Lucia, siyak manan. Anya nga ti katanga? Kwa, awan katangak Lucia. No ayos la kumaking ka, awisan ka inton Holy Week. Ha? Sa dino? Edi karayan Alangan mat. Are you sure? Wan Lucia, di ka madanagan. Sakti makaamuking ka kung nagtuman. Kasi tinakunaking ka iti tiyat. Muna ka ni Auntie Susan, kaputa ka na yun kaagumatang ditoy. Iso na laang, tasaan ka pa na ibagbagaking kuana, asi ka chachat ko. Oray saan mo nga ibagaking kuana, Lucia? Basta, agchataktuking ka no sa dino ti pagsarakan tayo, numapan tayo agkamali di karayan. Ay, kaya't ko na ita, panagkakamal ko naman. O sige, see you. Apay, inawis mo talaga dahil Lucia, pare. Aywan pare, ay na. Intorturat ko man tinapan nangawis king kuhanay di grocery ni Auntie Susan. Kaya't mo asawan, kadwa tayo intun bigat na mapanay di karayan, pare. Aywan pare, kadwa tayo man na mapan. Panagkunakat nalaing tayo diyang kamal kat. Kamal. Sika talaga. Intun kuan, maamuan ni bagat mo. Jak lamang, pare. Uray pa'y mamuan na. Kat saan kami mat anagkasar. Isinak no bilang taagayat mo't ni Lucia kanya. Anya? Ay unay dahil na panagpampanunot mong pare. Talaga sa bali ni Lucia pare. Saan may kat iti panunot ko kan pusok ti kinapintas na. Ay, jak amuking ka pare. Basta intun bigat. Agkikita tayo, iji waiting shade. Ay, pasensya kan manong tagbat. Siyak matintiin mo na Barta. Ayos lang, Lucia. Si kakit di man. Ala, mabalin mo mat nga ida dito yo. Nawaya da ito inaramid na Orlando apagidaan ti mabartag. Ha? Ay, unang agpaiso niya. Ala, umay kanta, alalayan ka. Hay, anya tayo talo siya.
Api akas na, wala ito pa nakikindot mo. Aksidente at anak kambal ko dayta. Dagdag ka. Kasla, dagdagkal pa yung ating mamagpakit. What? Bakla ka? Apay, saan mo ayaman lang? Tagba. Okay, sa papkinte. Kung nakalaki, tindo papaay ka. Una yan. Na yung baglaki, tinta nakambal ko. So, anam mo ka bakla ka mo kayam. Ay, nalawan ka. Yan. Sana madlaw. Kapota babaeng babae ako. Tags. Ay, titikan. Ibagamto ka na Orlando. Muna ako na nag-away. Makamo ka. Paklaman ka. Tulong ka. Oh, pinanawan na kayo itay dito. Ada ni tagbat akadwam. Ngamita, agmay-may sa kamutin lo siya. Awanan ba inay at agbat? Nakababay lagi, di ka nagiti nakangitipok ka na. Ha? Mabit lang. Anya tikat mo sa wan. Awan day jay. Ala, umuna kay kidin nga agawin. Sumaruno akton inton madamdama. Inton mausawa na. Anya? Amok ti dalan. Danag yun na ya. Mala, umuna kami nga ro din Lucia. Si Kanton ti makamong agawin, di jayandan ti Susan. Mabalin mo mga iturog pa tapno mausawan ka. Uwan. Siyak ti makamo. Pagibagayon to iti day di atagbat. Saan ang agpakpakita kanya. Ang mga nonya pati maramid ko kinkwana. Anya? Oh, bigbigat pare. Nasa apa ka ba ngay may dito'y balay? Nasa apa ngay may tasaan ka makaigna amang panpanunot. Noon niya talaga tinapasama kiti kalman na di karayan. Tapi manaw kamutlatan. Kuha pare. Panagkunak pare. At napasama ka saan ming amaw kada kiti kakadwata. When may sa nakababain laki di ka ni Lucia. Sikatin na nga wiskin ko na. Di kamit inasikaso. Kasano saan pare? Inasikasok mat. Iso na lang Tanya pare. Kuha. Di ngamin kunak nga alalayak ko ma. Tapno agid da. Tanabartag nga rudan. Ay na. Gisabada. Nakambal ko tiloko. Anya? Kaya't mo asawin bakla ni Lucia, pare? Wan pare. Po, nakambal ko nga ron kat salpag. Dakdak kisapay ng tikwat. Anya? At na, imbis nga minamapantayo agkamali ti Lamais. Sa bali mo tingka kamkamalin. Diyan mo badlok po ni Lucia. Anya nga ita? Ay, naloko akit ikas taunay pare. Awan mo't ngamin ti pakadlawan abaklagayim ni Lucia. Ay hapo aya, sumgarak para. Ay, pare, nagdakkel iti nakambal ko. Lalaki. Oh, apay saan ka matagtagari tagbat? Awan bakit? Oho, di ko namkit de. Pampanunutan da di alo siya. Kasta unay apa nakakigtot mo, hindi na amam abakla? Anya, nangamom mo't iti tama. Saanin na napatag no asino tinakaibaga kanyak salbag ka? Anya? Agasam man takasla proud ka pa amang ibagbaga nakamal mo timawagbagi na. Imbes alam mo ti mapanyo kamalan sa baligayam Bakit? Saan kumamat akasta? Lalaki ni Lucia. Daniel gayam ti usto anagan na. Lucia lang ti bagbaga na iti tattao tapno. Ay po bakla nga ron. Siguro, no sana bakla, intultuloy mo na taging gada kayon. Awanan ka itibain alalaki ka. Ala, usto kumamatan bakit? Dagita ti paglaingam kat. Basta na makita mabalasang, aramidam amin tapno lang agayat matkan ka. Di ka pa'y madlaw no bakla, no saan?
Gusto nga rodan, bakit? Ikarik, saan na maulit pa? Ay, huston ko nam! Tasaan mo kaya't adanggan ti aramid mo? Salbag ka! Agasam man ta ibagampay nga isinanak no bilang laang tagayat matkan ka? Sana bali ba? Kunam tasaan tamot ang nagkasar? Agasam? Matagbat ka tagbat ko naktumat. Sana siyak ti kaskas tam ha? Paglaing nga talaga ti agkamal, iso atila makamkamal mo! Ay, itaman pa yung kasta tilang paray. Siguro, pinagsasawan na ka ni Kuryata niya. Ay, pare, di na lang pinagsasawan. Tinungpanak pa ikit di. Anya? On pare, agasam man ta, namidwa atong pa. Handay ta. Tulak tumay. Ibagbaga kiniging nga, pimay sulang araw, paray. Ay, apo, nagsakit ti pingping ko gapoy tinapigsa pa nagtungpanak ang jahon. Ay, yan lalaki din pare. Pag nakmam na ita, paray, tilan to mga min makamkamulam. Siguro, nung nakamal mo, kahit sana bakla, ay, pag-aayat mo siguro niya, paray. Ay, pare, saan naman adag kita tibagpagam? Ha? Ang mga no, adaman dita igigadan ni Kuryata nga agsisim. Mangag ng tumanan, ay apo narikatan. Apaw, talaga napabot nga kamul lang arod king kwa na. Mabuting ka magayam. Oh. Mabuti nga ka talaga pare. Kung kunak lang tinakunaking ka, asyak ti kabutang ni Kuryata. Anday ta, iso manipo di ta paray. Saan nga min atila makamkamal mo? Yan lagi din paray. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti ukay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang nga ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay, katuwan mayat na ita. Ayun gayam, anya tinorder mo, bagkadiwan no hudis. Bagpailaan kumare. Inton adan to manen kwartak, sakto manen agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in-order ko, so anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin kumare. Hun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan na ilakok mat Ay, katuwan ako kumare, tapno adamit ati ganansyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang kumare. Ne, apay nga ading. Linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ket manungay. Ay, kahit adamot na ornong ko at 3-5, manong. Igatang ko man iti bag-ala ko ni bakla. Apay, at nabagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato damamit ususarek no kasi arumwarak. Wino adapasken apapanak. Apay, mano ayaw ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agit ala. Gumatang ka. Tapno awan makun ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Urayan niya pa iti bagbagam. Kunamotlan, agtultuloy ti lako na ti awanan pa. Nay, masay, ada ka di parikot mo.
Agsasao ka magagmay-may sa. Dadya man na bakla. Kung dila ko iti bags, kung namutla no nagpipintas tila ko na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay daytan na panagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kan uyaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko a brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, mala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasaya tayo may ka kumare. At the good news ko ken ka. Ha? Anya day ta kumare? Ada na pinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko lang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta kumare. Lino katakpay mo ti alkansyak, tako na nga isutigatang ko iti bagking ka. Saan nen, mare? Ited ko lang ken kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang bes? Saan ko, mare? Among ka di? Idilino katak, ti Bale ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bale. Ay na, at dadala sa nakakabil. Huh? Nagatumari eh. No, isukat ko din chay. At dami siguro nasurok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan kumare, kan malaksi di ti dollars at the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumare. Wan nga rod, mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bale ginatang ko. Ay na, nasayaat nga rin no kasta, abes. Kita na, iruan mo nga rin ti bagay, mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan kumare. Agtugaw ka dito eh. Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag inton madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni, naimbag man tayong padawat na lakan ka. Saan na pinabayadan? Ay katwan impadawat na laangan kanyak, tadang amin gold a kwintas ang nakaot na iti bulsa dagiti bag. Kitamom ka di kumare, saan la aday ta? At dapay atin naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kaya't mumod nga da free a bag mo, mapan kamot ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa ititid na king ka, ngam itiintid na kanyak. Dakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo a bag. Asaan anaga po iti okay? Maawatam? Anyan lakit din. What? Awan man bibiyang ko nana. Uray nga pa iti pagpagaday di amasing itiliklikod ak. Katuan, bayam kadilat tanoan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas nga nararamid ko ken kuana. No awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya ko ma, whatever ako na. Amumot ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaang ti kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno day ta, naku namon, apal na laang, iso nga daw ti masasao na itiliklik-uram. Gambay am lata, ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag, swirtim day ta. Ay wala nana. Sapay la kumarod ta kasta. Itay ka pa palpaliwan na maseng. Itay ka pa nakamulang lang Ay. Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo ya. Awan parikot ko. Adala pang panunutok nga ramidak kuma. Anya day tangay. Kahit ibagam nga minatap na mukmay. Pampanunutok nga ilakay. Anya nga tanong gumatak mag-itibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay, kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladam tilaklako da bakla.
Kit kunak man no kuna masana na saya daya negosyo. Kun kunak la dadya ah. Ngam idi na amwak nga do kano ti dollars anaala na iti bulsa dagiti bakain. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit? Adapay kano ti gold a kwintas. Anyat amo tangay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan, kunamon ah. Inton bigat. Inakman withdrawan ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta isuman mati igatang ko iti bail. Sana bale, ta into no, adon to mati maala ta a dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 pay. Nga lakit din. Nay, nagsapa ka matan maseng, papanam ngay. Inakijay na na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa itada savings yaw. Katuan anana, nga manulaang mat day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Ani ah, kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay, nakaskas daaw man maseng. Kat katawa am ti bags alako na. Gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit di talaga nga awan dakas na. Isuna laang ta saan mo kumamot nga inuyaw kan kinat katawaan ide. Naamwak ngamin nga alo ti dollars kan gold a kwintas anaalaala na iti bail. Isu na panunot kumot at aglako nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di, ati sa bala mang panunot na negosyo. Iso nga di na amuan na adagol a kwentas ken dollars an alala kiti banks, kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Katbay at aglako mo't, dipindila tamot akadag iti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mat ngam binaybay aklatan Wala na. Uy, bayan tayo latan. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga kataway ti sangwanan na dadya babae, bes. Kumanga mare. Bayan tayo latan. Kumanatawa, di na amuan na ngaglako ka itibag. Ngamita, tinulad na mga tilako. Tawanan bain ang masing-sing-sing. Bayan tangagla ko lata kumare. Kasi tinako na ni Antimona. At dalat ta kadag iti tao no sino ti kaya da pagkatangan. Sa bagay magkidi, bes. Umay ka man kidi, di balay? No awan ar-aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang putabel ko. Duwata man nga ag-live. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman na, kumare. Sana bale, tadatangtan mo. Kan karunan na. At dapat free ang bag mo. Ay, lakit din. Kayat mo asawan, mapan mo motan alaon ti in-order mo a bags nga la kung maseng. Wana na. Ada ka nun ijay ili, sigun iti nagurdarak kat. Ay, kasta ka day. Katwa na. Oh, apay akas na saan kayo ang maragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha? Anya saan ang maragsakan nga ibagbagamat? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti adakwarta na? Nyalaki din. Hala, inikamanan ni tidakas aka ipapanan, ultimo pa ng sungbat ko kan ka, salbag. Katpud no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tain nakon. Umay kayo to jibalay. Tagpili kayo to mat itigatangan nyo abag. Mala, wo, ninkan. Nene, nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak a dollars. Wano gold a kwintas. Anya?
Talaga naman paklan nga ulbod daya bakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Wan tayo sumad nga may tinapanay bagbagay ti tao. Nga da kano kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas a bakla. Dakamuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold a kwintas kas kada dollars analala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na. Sana ya? Anya? Sa ita, si kapay ti daganas na makaungot king kwa na. Ay basta, ulbod daya bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, magtalaw ka man langan dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin dahi tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man daya bakla dito'y nana. Ha? Tapay ni bakla. Ada ka daitad mo kan kwa na. Nya kumangay mo daitad ko kan kwa naman. Pagsasawak kidi at yawanan bay na bakla. Aniya, namumpaklan nga ulbod ti awanan bain. Ay mabait lang. Anyat kayat mo asawan. Tapno mo yun nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko linukhatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na ngampulos mat nga awan nakitak a dollars. Wano uri gold man la kwintas. Kat anya kumaita. Basol daya bakla. Ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga do tinaala na a dollars kan gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat. Kasano kumamot nga ulbod kat nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na. Kastamot tanti dollars a napanain sukat iti bangko. Ha? O naikan maseng, tila ipagpabason mo iti sa bali a tao. Talaga ajak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas, ta iso ti pangibagaam, no niya ti makunanakan ka. Niya lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabait lang. Pagsawan na kumapay mo Oray saan ka nagsaupay? Si kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladan ti negosyo. Inalukoy ka kada gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, siyak pa'y tinakabasol. Basol ko nga rod, no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas, when no gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumari. Pasensya, kumari. Salbag ka. Iso sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputa nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakasken ka, iso asiguro, mararanak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim. Kas di lang dahin ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa talaga si kamasing ha. Amangan nung masiglot ka kung nagtumat. Siglutan ka akaslanwang. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Sa di naman ang tayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na Jak amaw no anya manentar aramiden na ijay. Anya laki, di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may sabo day di asa daw. Iso nga inso ka da, takas sa tugali na. Nakasad sa daw, tlaunay. Awan mo't nga rudenggan na asa o lakay. Bagbaga am tuman, wagaway. Diya kon magustuhan, tikas tangan aramidin na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta, ni Melissa akabsat na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangon ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas delaan. Bayam, kasaritak tumanen ti anak talakay. Diretsum nga may, tapno makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kat kastamot na tiraramidin na.
Numauman ni Melissa, ay awan lat ang bahok bakay. Adak, nanang. Nay, nakaumay ka mat, Melissa, anak ko. Anya ti masapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo, nanang. Sobrang amin din lotok itay. Sa dinungay ti papanam. Ay kat makitang danak manen Kasla di kamot mabanban no ganak ko. No kasano ti kinagagot mo. Isumot ti kinasadot ti kabsat mo. Saan mat mabalin nga agsadot-sadot ta tao, nanang. Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagat tayo. Tapno adama isaang kan gastusan nagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagat ni manang mo. O di mayat kuma. Amangan kunak no dimawat manen iti kwartaken ka. Imutang idi napalabas abulan, nanang. Kinapudno na, dakkel mo ta na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day jayan, tagraman binulod na idi napalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit din. Ne, nangalaan nyo iti merienda, nanang? Inyag ni ading mo, Melissa. Sika nga ay, anya ti planong itibiyag mo. Di ka makitangdan. Makapasadot, nanang. Na, anya laki din. Makitangdan ka kitday, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga ron ti mayat pagtrabahuan, nanang. Na, dahi tala ka na ayon na ti ras-rason mo. Anya lakit din aya, Cheryl. Kasano numauma ti kabsat mo, iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na yun, kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw dawatak lang ti kwarta ken kuana, nanang? Bulod ba't day jay Bulod ang arig ng dawat, tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adumat ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay lang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaan. Ian-anay tayo ano anya ti adda. O sige, agpalengkeak tungarun inton bigat tapno makasaganan. Baka mumula ka na ng kantatang ti plano ta. Tapno sigurado nga umayda. Anya man ti ibagam si kay Stephen. Ang dati mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la ka na yun. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang talawans kaw. Adamat sa nga gasot nga intad ko kin ka ide. Nang ipanam nga iti day dya akwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat Isumatar aramidak, nanang. Ngamura niya klase ti panagtipid taramidak. Kurang ti sa gasot abalon kaw. Para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabaho. Dawat ka mat dawat. Ay, unay kan, Cheryl. No nakitangdan ka kuma, di adda ko maitid mo iti anak mo. Palagipan ka manan responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo, takasta kayo nga men, nanang. Pudno mat, pangasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to.
Bag-abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agtukaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaan ko madawatakan ka. Anya dayjay? Mabalin ka, di umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaan na kam ti kwarta, tada ka no mabayadan ni pagadalan. Kun pagalawans na matlaangan na? Awan kwartak ita manang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi dayjay amanang. Awanan ti sobra, tana i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam? Awan ti mariknam akaasi para kenkwana? Di nakman konsensyaan na kasta manang. Ngamin, mano atawan asyak tinagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan, isulaang ti ibagam, sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbim mo takabsa. Anya laki din, nalabas mo't tanti kasta pa nagsasaom kanyak. Anya ti membaga ti kabsat mo ay bakit? Kwarta manan alakay. Anya? Adda ka no ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya? Apay asan ang makitangdan? Jak amo akan ko na. Sabali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti manu atawan asyak ti mangtultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, katnasken nga agpatangkenak mot no maminsan. Tapnusan dumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na, kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan dinawat na, dagijay. Narigat matlaeng, no kanayon nga itid tayo, ti kahit dagiti kabsat tayo. Talaga ama irwam daa. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimimot la unay. Apay kasta manan ti panagsasaom iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasi na de dya a tao nanang. Anya lakit din aya. Manulaang matikorta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din Cheryl. No nakipurdiya ka kuma. Di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yu kanunungan ti kinaimot day dya a Melissa nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti aramid mo. Kanayon lang asyak ti pagpupudutan yu. Madlaw mait. Paborito yu launay day dya a Melissa. Dayta ti jak kayat ka Cheryl. Sika tinagbiddaot ngem ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo. Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada anak kaw? Ni Francis tatang. Manungaminin ti tawon ni Francis. Ay kat ag 15 mo na. Umay kayon to kan nanang. Asino ti birthday, Melissa? Ay kat ti kaanak ka manang. Na, adamat gayam kwartayo. Ha? Idag bulbulo da, kunam nga awanan ti sobrata na i-budgetan. Sa ita, adagayam pang birthday? Ay, anya laki din ti kasta kay bagbagam si ka Cheryl. May isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta Melissa. Ha? Di ta kay manlangan. Agpapada kayo lang. Di ka mapaniti ayan da Melissa, Cheryl. Iti anya pa'y lang agapo mapanak ijay. Kasangay ti kaanakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatang yaw. Sa anak nga interesadong nanang. Nukas ta nga raw. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay ka, tagrubot tayaw. Lola, kumayat.
Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen, nanang? Sana dakas no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ag-birthday. Ay saan? Di ka mapmapan si ka, Stephen. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaya't ko ti mapananang. Saan amabalente kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok. Anya turasan. Amangan no agurura yung daan tim ijay. Saan mo't nga may dama ng Cheryl, nanang? Wala ata nasakit tinakam na ka anak ko. Gaputa saan ko nga intad ti kwarta daw dawatan na, kat kastamutan? Di nantupay itulok nga umay ni Stephen. Impilit mila ang timay. Anya laki din ni manang. Nairwam nga men atunggal dumawat iti kwarta kat adda itad mo. Ay, wan nga rod. Kamalikmat dayjay. Gaputa maasyanak kan kwa na, intad ko amin adaw dawatan na. Jakmat impagarup nga abuswan na, nanang. Ita, amo men anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laang. Para mutlaang kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo. Nag-iirang tipos ni Manang mumili sa bakit. Anya ti impose na. May papanggan ka Kitaak man. Nadataman eh. Uray di na kainaganan. Madlaw mo't asik aday tangamin. Dudwa kayo laang mo't ngagkabsat. Saan ka te? Oo na yan ni manang. Agraman ka kasta aba, nag-ipost na pailaang? Aging gaita kahit nasakit tinakam na kang ka. Ay, kat adamo to na kan kwa na. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kan kwa na. Ti kanyak laang kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, manang Cheryl? Naa, nagpuskul mo tan ti rupam nga umay pailaang ditoy, kalpasan ti naramid mo. Aging ka kadita, kat nasakit tinakam mo kanyak? Ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatam? Kas jay tinay budget ngay bagbagam. Idi na panak iti ayan niyo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga daw ti kanakam dayjay. Diyak amukan ka. Gapukan ka, saan anakabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko pa'y. Nga gagagatak tapno maitad ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw ka iti sangwanak. Agpanunot ka man manang, mano atawon anagululima ka. Tunggal agdawat ka iti kwarta, kat itad kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo bayadan. Panawon mo tan tapno sursurom ti tumakder iti bukod mo asaka. Podno launay, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam, kahit kwarta, nagrigatan da gagasawa. wanang, Awanan, tingem na. Agkita ka kida, iti pakitang danam. Tamno, dati gastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tano kasta ti aramidam, anyan tulagan, ti pagbanagan, ti biyagyaw. Anya laki day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko makiapakan ka manang. Ada pa kitang danak ita. Ay, sanak nga imay tapno Anya nga rod. makiapakan ka. Namiris kong dagiti bidot ko. Husto ka.
rumbang laang nga gagutak. Taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko nak no adda mo mapakitang danan. Ada, iso ti papanak ita. Mabalen ti sumurot kan ka. Kaya't ko kumamat ti makipordiya. Ay kat, agsagana ka nga rodon Tadagasan ka ije balay tananang kantatang intun madamdama. O sige, dagasan nak to nga rod. Di mo liplipatan allowance mo. Kan pagbayad mo ije pagadalan, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Pasensya kan ano nala daw. Kait-itid na lang amin titangdan ko. Okay lang, nanang. Tinapatag kat makabayad akon. Tapno, maipid mo't tinagan ko tilistahan da. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana ak mutten, tagtrabaho kami manen ita. Nagkapuntoy ka na Cheryl, anak ko. Ginatang ko, ananang. Nay, naibusa mo titangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No adda kwartam, igatang bukit di iti masapsapul ti anak mo. Nalpasan, ananang. Iso agim matangak iti sidatayo, tapno saan akanayon ada kayo ti aggasgastos. Panawon moten, tapno bumawi akmat. Napatpataglat ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan, nanang. Ada inted ko apagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggaguta kon. Agbali na ka responsable nga ina, tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat anak ko. Aggagat no saan akaasi ti pamilya. Laglagi pa asan akanayon nga ti kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, day taadawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinnaawatan numaminsan. Kundi mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitag ti daw-dawatam. Rumbang laeng apalawaem ti panakaawat mo. Takasken ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.